Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakapanawan ti kakaisuna a jeep nga agbibiyahe iti lugar da Lavlin. Isu an Arabian ni Lavlin. Kat idi nakasangpat daytoy iti balayda. Pinagsasawan daytoy ti inana. Iti maysang aldaw. Tinulag da arman ti pannakikallaysa ni Lavlin ken ni Roger an napingat nga agrayo ken kuana. Sumkad tirik na ni Lavlin ngem nagtungpalatan iti bilin dagiti dadakkel na. Iti maysa arabii asaan ang makaturog ni Lavlin. Timmanaw iti tawa ket nakita na ni Jared. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Naipaidam, apam mateg. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay nga daga dito'y. Agawid kan, tamangan no makariing ni tatang. Pangasim ta agawid kan. Adda motor iti asidag. Umay kan, agtaraytan, kartangam. Diyak kayat nga ilunoddag. Mawatan na kuma. Oray makikalay sakit saan ko nga ay ayatan. Hanggang sikati ay ayatag. Ingkahan, tamangan no makita da ka. Pangaasim. Sige. Tapno di na kasaktan. Pumanawak nga rod. Ngamlaglagi pong kuma. Nga ay ayatan ka. Kasta akmat, Jared. Goodbye. Goodbye, Lavlin. Asino di pimanaw? Apay arimor kasi kaagrang gantyang. Ni Jared. Nagpinakada kami. Iti ipapanaw na. Impakuyog ko kan kuana tiragsak ko. Noan yaman titden ni gasat kanyak. Iti panakiasawak to kan ni Roger. Makaamun to ditan. Sige, panawan kayo, nanang. Bakit? Nangaggo tinagsaritaan yung agina. Ay. Apay nga rod ngagsinnaay ka. Itala ang anang ko. Tikas di apanagsaw ti anak ta. Madlaw na sa gitinakam na. Talagakit di asukir nga inanak. Numaminsan, itingiwat arumwar, ti ikis ti puso. Anya ti kayat mo asawan, lakay. Di ta mapabasol ti anak ta. Tanasaktan, ngam, maawatan nanto ti amin, intun agangay. Umadanin ti kalay sa mapok. Rumbang kumaanaragsak ka. Nga maapay nga kulkulong ka dito isilid mo. Diyak ngamin kayat ipasawa da kanyak, lolo. Imbaga ni Roger nga intun malpas ti kalay sami. Agawid kami iti lugar da. May adayuak dito Isunton ti kadanak. Sigurado ang mailiwak to kada kayo. Kasta talaga, apok. Ngamin to nagbaybayag. Mairwam kanton. Sana balay. Takunamot ni nanang mo anasing pa ti agbalin nga asawam. Mabalin ka di anilangan manang ti ipasawa da kan kuana. Ang musika nga rod ti kayat ni Roger. Itatan alpasan ti kalay sami, tatang, nanang. Agawid kamin kinilabli di ilimi. Ijay kaming ngagnaid. Ay katuon barok. Asawa mo ti anak mi. Di mo ko mapasangitan ti anak ko barok. Mangnamnama kayo, tatang. Patpat unay ti anak yo. Sige, agsagana kayo na. Taintun madamdama. At dan ti jeep apagluganan yo. Wan tatang,
Kung may kayan to ko mamatag pa siyar ijay. Una, uray da kayo mat. Kanayon kayo kumamot nga umay pumasyar. Di kagda nagtatang. Kanayon kami to nga umay pumasyar. Lablin bakit? Agrubatan. Ing kamin, tatang. Basit mo't gayam ti balayda. Madlaw amarigrigat da matlaang. Kunaklakit din no ada mabalinda. Taday tati kanayon nga ibaga ni nanang. Oh, bakit? Apay di ka matagtagari. Idi sumon tibag mo at agluto kan. Awan nga mindananang kan tatang. Napanda siguro di talon. Ha? Oh, sige. Agluto ako. Ay, nabanugak iti biyahe. Maturugak pa'y biit. Ringan nak to no nakaluto kan, ha? Sige. Tagluto ako. Oh, apa analiday ka? Anya ti pampanunutan? Mailiwak ijay balay. Mabalin ka di apo masyarta ijay. Tapay ko ma. Gastos lang dayta. Kantak-tak. Nagngina ti plete niya. Tapno basbasit ti mabusbos. Di uray siya klaangan ti agawid. Agsubli akmat ladagos. Tapno, makisinara ka kini Jared, kasta ka di? Apay ko maamakisin narakakan kwa na. Kat si kanti asawa. Apay nga rod nga gragot ka amapan nga uray may sam. Alaman? Ti pamilyak ti kailiw ko. Awan sa bali. Amok pa yan. Amangan met no day a Jared ti kanayon mo apang panunutan. Iso amalmal day ka. Hello, manang. Imbag man tay mawag ka. No, di ka pa'y umawag, mat. Nakalipat kan samat ton. Adayo kami itiili. Awan pagludan ditoy. Kun may sa, awan kwartak apagload ko. Unay katawan pag-load mo. Ilakom dito cellphone mo, atap na da pag-load mo. Anya nga iti lodak. No ilakok ti cellphone ko, manang. Si kamat. Kun kunaklaang, umay kayong doon ton kalaysak, O sige, manang. Taibagak ka ni Roger. Barang makaumay kami. Anya? Barang makaumay? Ay, ipasigurado makaumay kayo, Lovelyn. Wen manang. Ikarigatan mi ti dumaray. Asino man ang ti kinasarita mi ti cellphone mo? Ti ka di lalakim, ha? Ni manang dayjay. Mapanta kano inton kalaysada. Saan kano amabalin, adita dumaray. Ay, adaman nga roden paggastusan, kan pakataktakan. Maminsan laang mat. Intamutan kalaysa ti kabsat ko dayjay. Alangan adita mapan. Sige, tapno di mo mat ko na. Mangiremedyo ak iti pagplete ta. Agyaman hag. Makapasyar tamat langan ije balay. Ta, adda kayat mo makita ijay. Saan ka di? Roger, Jack ammut ibagbagam. Nadalos ti konsensyak. Hanggang unay kamatan, takasta ti panagpampanunot mo. Anya pa'y lat kukuam. Aldawan ngam di ka pa'y nakaluto. Adda pa panak ita. Nasakit ti ulok. Maulawag. Kan makabakbakwarak. Ay, sapay adda pa panak ita. Just kikit iti kastoy. Sakit din ti agluto. Ay, malas abiyag. Unay matanti kastoy a klase ti asawa. Inton makaluto ak. Adda pa panak Sumangpetak to inton malam. Di uray saan ka sumangsangpat. Nangag mo timbagak. Apay adi ka sumungbat. Wen, nangag ko ti imbagam. Nay, nagdakalan ta tiyan mo. Ngam nakasusuon ka pala ititimba. Ay alwadam abalasang ko. Amang ano maitublak ka. Narwama ko ni ti kastoy, tata. Ay na, siyak ide. Numasikog ni bakit kao. Ay jak pagtrabahuan ay tinadagsain. Makonsinsya hakmat
kabaulak pa'y mat, tata? Agam ka sa no maitublak ka. Di pa ikat matangran ka kanday ta si kugmaw. Sige, tata, labsan ka pa'y. Sige. Agan-anat ka. Pati lakay? Gargaryam itidalan? Ha? Nagdakkel lang aro din tachan mo. Makiganggantil ka pa'y lahang itilakay? Abay, di ka mabayin. Nagruget ti pa nagpampanunot mo. Imbes sa sublatam ti timba at sinusuon ko, ngam kastagit din ti bagbagam. Uray lakay, pagatapam. Anay ko. Oh, Nasakit ti tiyan ko. anya ti mapaspasamakan ka, ha? Aganagak sana. Anya? Di mapantan di ospital. Adakan ka. Nubantayan naklatan nga ganak di ti balay. Sige. Tay nakibaga ka na nanang. Katuan da ka amapan di ospital. Kumusta kan, friend? Nadamag ko nga da ka dito ospital, iso nga imayak. Babae gayam ti anak mo. Agyaman nagtay may ka, friend. Panaganak ti anak ko iti Lovie. Ayan ti asawam. Apay nga awan dito ospital. Ti inanat imbaon na akaduhak. Ngam adan sa napanan na. Iti dayta na pasamak. Maawatak asaan ka napatag iti asawam. Sabali tinang kadwakan ka? Saan kat nga iso? Ay, unay mo't daytan. Ay, sorry ha. No nasair ko tirik na, friend. Pudno mati ibagbagam Jack pulos marik na ti pamatag na. Di na amo ti mangipatag. Tila ang bagi na tinapatag kan kwana. Uray masaktan tiriknak. Awan anyaman na kan kwana. Unay mo't lang araw dun tigas-gasak mo, friend. Ay, gayam. Saan ama ka umay ni nanang mo amang patanggad kan ka? Tanaganak mo't di kabsat mo. Isulakit di ti patanggadan na. Saan asika? At na kaibaga kanya kanapan kano ni nanang mo di takabang ibang aporok. Tagbirbirok ka no iti agbali nakatulong ni ading mo. Adda ka din nakita na akatulong? Amok pa yan. Apay asaan nga imay dito balay. Tapno nakapaginiliw kami kuma. Mailiwak mo't kan kadakwada. Kailiw mo ida, ngam di da kamot kailiw. Iso asaan nga imay ditoy. Tawan nga min maitad mo ken kuana. Agmulagat ka mamat lablin. Abay, di mo pa'y nadlaw dayta? Huston, di mo kumamot unay saktan tiriknak. Di na siguro nasangot imay dito eh. Idi pa'y lang anadlaw ko, nga da idumduma ti inam kada kayo nga anak na. Tilang at da maitid na kenkwana ti kaykayat na. Angam si kangawan maitid na, di nakakayat. Sangit ka? Sa anak nga agsangsangit, anak. Napulingan naklaang. Linadlad ko nga minti matag. Ikatag ti puling mo, mami. Ay, awanin anak ko. Ano ti masida? Masina ka nagkapoy ti trabaho. Adawgot ti kamuti nga inikak iti bagong kan kalamansi. Mangan ka ka din, taigawan kan? Peste, ti kastoy abiyag. Trabaho da tao iti husto. Nga mawan pa'y naimas nga ipasangom met. Mangted ka iti igatang iti naimas amasida. Iduldulin mo ti kwartam. Saka agriri. Anya? Ha! Sal, bakit de?
nagap-apa kayo ka ni Daddy, Mami? Ko anak, agat-atap ngamin ni tatang mo. Ay, nauma ako na. Agbalas ka, tapumanaw tan dito eh. Tarasam anak ko. Papananta, Mami. Mapanta ijayan dalolam. Ay, jak pa'y napnapan ijay, Mami. Adayo ka di? Kunam idi ang masapul nga da kwarta apagplete ta. Ada ka di kwartata, Mami? Inlakok ti may isang alahas ko. Sige, darasam. Tamangan na sumangpat ni Dadim. Nay, handa kayo mat, Loveline, anak. Ni Roger ngay. Anak, agmano ka ni Lolom. Agmano ak, Lolo. Ay na. Nagpintas ti apo ko ka. Ay, Silya, bakit? Ada Loveline kan ti anak na. Di kay tumagaray. Tamangan numakaraing to'y ubay. At ang aming trabaho ni Mami na. Tatang, ayan ka di dagiti kakabsat ko. Ada trabaho da, anak. Tunggal Sabado ti panagawid da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan ti seryetayo itaalawas anapaulwan na ipaidam apam matag. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.